I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u prvi Q&A video na ovom kanalu. Dakle, na mobitelu imam neka pitanja i u biti Q&A odgovarat ću vam. Prvo pitanje je, Kjara Galijaš pita, hoće snimat neke vlogove kad ideš negdje? Zašto ne? Snimat ću vlogove, to planiram, ali još ne idem nigdje i nemam baš šta, evo, da. Ok, iduće, Marta Adžijević pita, voliš li osnovnu školu? Pa, zabavno je s prijateljima, ali baš da volim, ne. Ne volim ni pisat zadaće, ali kad se mora, šta može? Ove neke stvari su mi stvarno dosadne, naprimjer iz hrvatskog, ali to je u programu, planu i tak dalje, tak da mora. Ali na temeljno voliš li školu? Pa da. Kjara Galijaš opet pita, koliko imaš godina? Imam 14 godina, nadam se da ću još toliko puta 8. Marta Adžijević opet pita, što želiš biti jednog dana? Dok sam bio mali, kao i sva djeca, imao sam vatrogasac ili tako nešto. A sada baš i nemam neku ideju. Mislim, ne znam, možda nešto u vezi geologije, to jest geografije ili tako nešto. A u stvari ne znam. Mislim, ja imam ideju za fakultet mogući, ali za srednju i dalje ništa. Za fakultet mislim na PMF. PMF je prirodno-matematički fakultet, a ja nemam ideje za srednju. No dobro, to ćemo još vidjeti. Stignem još imam godinu, što je jako malo. Marko pita, misliš li nešto drugo raditi osim vlogova ili opisivanje tenkova i tako dalje? Pa mislim snimat, naprimjer o avionima i tako, šalu na stranu. Pošto znam da ti voliš nogomet, vidim po slici, možda jedanput snimim nešto u vezi nogometa, nisam siguran. Ali to još ima vremena, tek sam počeo sa kanalom. Ponekad će neki sketch, to sam već napravio sa ovo tipovi učenika pred školu, možete pogledati taj video, u opisu je. A vlogove još nisam snimao, no to sam rekao da ću snimiti tekako. Ali odgovor, misliš li snimati nešto drugo? Da, mislim. Dalje, Marko Franković i Nana Anas su ista pitanja postavili. Kako si došao na ideju da otvoriš YouTube kanale, u zagradi? Pa zato što prvo sam htio engleski kanal, zato što bit ću popularniji, ne znam ja šta, i lakše mi je bilo neke stvari objasniti na engleskom. Sad kad sam počeo hrvatski, skužio sam da mi je malo lakše na hrvatskom, jer ipak engleski to je puno teže, jer sam gledao sve te velike YouTube kanale, naprimjer Papa Jake koji ima preko 5 milijuna subscribera i tako dalje. PewDiePie nisam gledao, iako se sada natječu oni T-Series, ali sam mu se pretplatio bez zvonca. Već kod zvonca, kliknite zvonce i pretplatite se kako bi bili prvi na videima. A za hrvatski kanal sam došao je u biti lakše doći do svega i zato što, kao što sam rekao, lakše mi je raditi neke stvari i objašnjavati na kraju nego na engleskom je objašnjavati. Tako da, engleski će i dalje biti aktivan, pretplatite se ako niste. I na zadnje pitanje od Ajne Kaki, kad će novi vid? Novi vid će najvjerojatnije tjedan dana nakon ovog, ali pošto je početak škole, opet će biti da neću u mjesecima snimati videe. Možda uspijemo snimiti kad budemo imali uskršnje praznike i tako dalje, ali to bi bilo to. Dragi prijatelji, vidimo se u drugom videu, pretplatite se ako niste, kao što sam rekao, kliknite like ako vam se svidio,
Također vidio sam dislike na zadnjim videima i oni koji ste dislajkali, volim vas. Tak da sada vi lajkujte ovaj video i to je to. Vidimo se i bok!